Kebelah sebuni people borok season 4 tentang nomor HP kibor ibalai japo SSC Staff Selection Commission. Nanti ki notification yung ki kam ibalai jangka SSC ki multitasking ane non technical staff bat ki havildar. Tentang tu kandidat ki bakwa bantip kambahas pangkane pilaban page kini ke video hadu ka bakot dengan batai pi. Tu ni page mentai ki important date jangki application mo. Ke online pan apply online ka stang duka arpun tarik jong banajun ada arusan berkelas date bapin submit ikini ki form kadeh ka arpun tarik jong banaj Julai ada arusan bartaka last date for fee payment kadeh arusan tarik banaj Julai ada arusan bat mendan kam jing mendan kam ban nasiu mai ikini ki post kadeh free post nam taki SC/ST lanyo ki OBC ki OWC tu ki we pat ki haban kam ban siu shispa ka we ka post bat nam taka correction nam taki SC/ST lada pidon ki jing bakla lada pidon kam kai correction pihaban siu la kapisa kadeh ka arpun tarik hadu ka lai pui tarik Julai arja arusan montaka exam date kadeh kan sedang ladu ka arpun tarik jong banai September hadu ka arpun tarik jong banai Oktober arja arusan barika agreement card pinyo ru haswa jong ka exam haka chitayo lane ka license sosngi jong ka shwa ka exam palam taki result date pat kinsa pentip hadin haka po jong ka website mo padam taki tu ki candidate ki bakwa man apply ni kan mau ngan sabatai pi kam hadin ke video pat kumno pin visit po jong ka website padam taki application fee kan mau nam taki general ki OBC bat ki EWS kadai shi spot engka ki post kawi ka post padam taki SC/ST female kadai kamdan kam jing siu padam taki PH candidate kamdan kam jing siu mtaka namtaki padam kam man siu ka online ki kila ban siu na po jong ka padam kam laki niki debit card ki credit card namtaki internet banking ki IMPS namtaki cash card lan niki mobile balance namtaki SC/ST kan mau kan thei kamdan kam man siu yaki by application mo age limit kadai adu khat plus nam chaneng minimum bat ki maximum kadai adu ka arpusan lane arpunyus nam kinsim banyak tu ki bakat plus nam chaneng adu ki ba arpusan lane arpunyus nam sapo ka SSC nam tak tu ki MTS pos MTS bat ki havildar position kan sapan biang katkum ka rule lane ka regulation nam tak ki pos baru ki balai ke deh adu 10,000 o 1,000 nyopsan ngun ki pos ki balai mo tu ini pintan taki vacancy detail mo kapus kebenikong kadai multitasking staff MTS kena barjang pipus kemudian tam taki eligible kriteria ki candidate ki depan don ya ka certificate bala pass kelas 10 chaneng ki bala pass na kanu ka board la kalong ka state board la niki CBSE kalong kumju himo kapus kebar kadai havaldar la chadu syajar ni pesan tili pos mat nam taki na eligible candidate ki depan bala pass ya kelas 10 chaneng nam taki nukindur ki board ki state board la niki kindu ki board central board nam taki fiscal requirement nam taki senrang dan kam syajar ripo syajar rispa meter wo kade kilometer seteng tam pihaban ya japo tang apo jong kakasan minit padam taka height nam taki senrang dan kam sispa san punyo punsan sentimeter berkeces kalong prapuwe adu prapun riu sentimeter padam taki kan thei pan kilometer pihaban ya tang apo jong ka arpu minit bat ka height nam taki kan thei ke jung jrong ka de sispa san puar sentimeter nam taki jing dan kam ki bakhambun phila ban check po jong ka SSC website official nam taki notification mo kan sabu ka website po jong ka description ke jong phila ban check ki dala de ru mo jang ne rap tai jong phi kumno bapin pendap ka form SSC MTS mo nomor pihak ban kongdu pihak ban kam don la ka account jong la de SSC kanang bapin suk ban apply mo dengan pinta interested candidate who wish to apply for the SSC post can submit their application online before 24 July 2025 dalam taki candidate ki bakwa ban apply kini ki post kan mau
piaban submit shua jong ka 1 tarik jong Julai ada urusan kan mau ban check ka SSC website na labu po description kenang bapin direct po jong ka official website jong ka SSC mo kenang ban sinaya ka account nata pin salah ban apply kan mau pidaman pendepi ka application na liban submit tang po jong ka 1 tarik jong Julai ada urusan nomor data mi tarik pinawan submit kinom simsu mo dan bagi dengan kam ka por bapi apply ka online application kan mau ningkong du plan kam ka foto namta ka foto ka passport size ke jongpi ka de manlong color bha ka foto kan mau ka background ka de manlong ka rongli lane light color mo badi ka signature kan mau pihak ban sign po jong ka code plain code rongli pihak ban sign ja uklom rong yong lani uklom rong blue ya ka sign ke pi ng tapi sa sundur pihak ban paste po jong ka application namta ka educational ku certificate pat ki ka didit ki bakwa ban apply ka ni de ban pass ya kelas 10 cheneng na kanu ka stream kum ju mana ni kanu ka state board ni ka central board kum ju berkunjur ka higher qualification will also be acceptable but candidate must have the necessary document to provide it namta ki wei pat ki ba ki qualification ju pi ki ba kam he pi de ban biang namta ki dokumen ru ban proof berkaki certificate kedeka selalu try pejumpi bermtaka ada harkat for ID proof bermtaka kedeka ada harkat jumpi lani ki voter ID lani kini ru ki ba deki government issue mo ID berka domicile certificate kedeka proof residential for candidate ka domicile certificate kedeka kod jempun sisa ba nakajakasa ka jumpi mo berkenika income certificate kemudian kamera dan kam tentu ki badai ka kategori EWS mo anong bi season 4 mentaki official website jong ka SSC bar mentaki dokumen niki notification ki bakam bania ang sabu opo jong ka description box ka jong bisa check bahai ketika official website berka description box berkumjuru ya ki notification ki ba pikwa bantip kam bania sabu nam taka PDF kana makan suk nam taka jongpi bapin tip khamba susu kulis bunu pi page ka video jonga kan mau pen kesan nai nga ba subscribe lang ka video ko jonga bat share lang sikip lok jongpi la de ki don kam jing tip khambanya nam taki ni post ki balai kulis bun